Ebyagambo izuba aha mukoro gwo kwigura enju ya Ruhanga ya St Stephen Church of Uganda Nyakabirizi eyomekirwe mukuru wa Kristayo Michael Shambuza kandi umureberezi twine mujuni yajekirwa muhandiki w'ubureberezi Venerable Canon Reverend Joseph Mweyungi tujigura kandi tukitaha omuzina erya Ruhanga tateitwe Ruhanga omwana Ruhanga omoyokwe itwe ntucherezo rwoyo turukwisa ntugarra ebiso deri yor kwakira hati yor yisya negarra here itorwo tukigira sita rwo twakira dambweno tindu kumanya kuwa kurgaha mukama yakwereze umugishago kubona umuti ogubyari hona bikiriza bashabo butosho kusima Ruhanga mukama nsimwe okabagandiro kukunda no kwerezoha afintu twereza Ruhanga elitwine akabitwatire kitimuhiye hati wabana wareba kisya ko rino isya tine cyo hiye Ruhanga ko kano isya ogweshekera ogumano jirota no isya omutima guriyo no maneno kutere mirundi erikashanje nebiri omudakika ko kagumano kutera tukaye bwa kuba wagweshekera omukashesho yimuka ohurire oyambuka okore mirimo yawe omwaso gako tabaruka kandi bari mnonga ukukiriza zina ryawe ryo rya mutariyebwa ukizuke Ruhanga korire deni okaje tunanye kakorije mukabo n'abantu benshi abo Ruhanga hire bitu benshi ukaba tarakwizuka kugira ngo basimire kukoraho bakakorera mukama Michael Mtariyebwa Shambuza oyambekire mukama yagera ngo icyo nakikora bwanyuma yishe nkuru mugenzi Canon Zabron Shambuza okumaraga kanisa ngo agumize mu mirimo ye yabire nakore nkora mukama tamufero nyuka za Roma kagabishe mwaha Direct Canon Zabron Shambuza kwirum kansom yajya ngo ni imandwa ye takubandwa handi yate kanisa na Ruhanga ni imandwa yanja namwe na nijo byabe na humura kiki kiteka tekoki yati nyombi tibere nakusije nakoraga tibnakoraga kinyine ngo mumenye imbere ngoro mukansa cyanchi basubumbi mu girota nangwa nabyanga nta atibine mu yabazeyi tabazeyi bibiro mukanso najanga kokara hanga namuza ntushiwe muri ebyo na ine bizimbe ine mpiho mbanka muri no kwase bebe abikiriza bwashabo butosha ukwaye kibarko basokusima mukama no kutungura imirimo ye ari mu kitabo cya Deuteronomy washomeshura ya 8 mushorongo 11 kya 15 kugeza ki zineri kari kandi yari nshomeraho kugira ngo kumba mwa ubana wasokushomaho kumba mwarire mwanywire mwagiye mu yebintu bimuje amashungu mutarumbekere mwayire mizabibu mwagizire byona mwagira umwihambe ibyo kabeza abana b'Israeli bakutaho mu bakorwa mu Egypt bakuza Kanani so babaha umurwa mwarire mwanywire mwarire mutariye mukama Ruhanga abantu babire kuriya kandi hariho na consequences mware mwa ahuzu mwamwebwe gashoka Michael twakire